Ok, am scris aici pe tablă dovezi că omul are un spirit sau un duh. Deci, Здесь мы записали доказательства того, что в человеке есть дух. și am spus că prima И первое, dovadă este interese diferite. первое доказательство – это различные интересы, различающиеся. Am spus că celulele sau celula Мы говорили, что клетка face un simț, foamea, оно производит чувство голода. cu ce scop? С какой целью? Vrea să trăiască. Потому что Да? желает жить. Viață. Vrea să trăiască, ok? Am văzut că voința sau spiritul Мы также видели, что воля или дух, el produce gânduri. он производит мысль, Care e interesul lui? и его интерес каков? Are același interes ca și viața? Такой же интерес, как и у жизни. Trăiește omul Живет человек, pentru ca să trăiască? чтобы жить, Da sau nu? да или нет? Pentru ce atunci trăiește Но omul? для тогда почему живет человек? Care e ținta lui? Care e interesul omului în viața sa? Какова цель или интерес человека в этой жизни? Voi de ce trăiți? Вы почему живете? С какой целью? Poftim? Care zi alte scopuri. Fiecare zi alte scopuri. Să știți Каждый că nu день este разные așa. цели. Uitați, eu sunt și eu un elev și un student întârziat, cum se spune. Я тоже такой студент, запоздавший чуть-чуть, но еще студент. Am învățat aceste lucruri foarte târziu, Я очень поздно научился этим вещам, dar le-am învățat din experiență. но я учил это из опыта. Dacă voi ați fi cu mine în cabinet Если вы были со мной в кабинете și ați vedea pacienții cum vin la mine и видели бы, как пациенты приходят ко мне, și având conversația cu ei, и я разговариваю с ними, ce credeți că ei caută în viață? как вы думаете, чего ищут они в Оксиген. жизни? Кислород, Apă? воду, Somn? Hrană? еду или там сон? Ce caută în viață? Чего ищут люди в жизни? Tot ce am găsit că viața se învârte este în jurul dragostei. Я нашел, что все крутится вокруг любви. Nu are unul... Credeți că sunteți aici pentru că vreți să trăiți? Вы здесь, потому что вы хотите жить? Da sau nu? Да или нет? Normal că nu. Нет. Trebuie să aveți un scop Вам нужна другая цель, как бы, care не nu are цель, de a face cu viața neapărat. которая не обязательно связана с этим, то, что жить. Normal că trebuie să trăim ca să împlinim scopul, nu? Нормально, нам надо жить, чтобы исполнять эту цель, De которую aceea мы și mâncăm și поставили. respirăm, Вот поэтому мы кушаем, дышим. dar viața nu are ca interes viața. Но сама жизнь не имеет как интерес жизнь. Foarte important. Știți cine spune că omul de fapt trăiește pentru viață? Знаете, кто говорит, что человек живет для жизни? Кто так говорит? Când Iov Когда Иов era într-o problemă, имел проблему, când cel rău i-a luat tot ce a avut. и дьявол взял у него все, что было, Numai soția i-a lăsat-o только жену ему оставил. și asta știu de ce. И это он знал, почему оставил ему. Pentru că a zis asta pot să o folosesc pentru mine, Даша говорит, вот это я смогу использовать, să-l mai chinui și pe Iov. чуть-чуть помучить его побольше. Da? Deci restul i-a luat tot. А в остальном он все у него взял. Și apoi, când i-a luat tot, Потом, когда взял у него все, Satana și Dumnezeu se întâlnește iarăși. сатана и Бог встречаются опять. Și în Iov, capitolul 2, versetul 3, И Иов, 2 глава, 3 стих, Dumnezeu se laudă cu Iov.
Бог хвалится Иовом. Domnul a zis Satanei, И сказал Господь сатане: ai văzut pe robul meu Iov? обратил ли ты внимание твое на раба моего Nu Иова? este nimeni ca el pe pământ. Ибо нет такого, как он на земле. Este un om fără prihană și curat la suflet. Человек непорочный, справедливый, El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. богобоязненный и удаляющийся от зла. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l perd fără pricină. И доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить безвинного. Deci, Dumnezeu i-a spus, uite, omul ăsta este desăvârșit și tu m-ai făcut să ți-l dau pe mâna ta ca să-l distrugi. И Бог как бы говорит: ты видишь, что человек совершенный, а ты меня побудил дать его в твои руки, чтобы ты разрушил его. Dar uite că n-ai reușit, Но видишь, у тебя ничего не вышло. nu? Да, ведь? Și atunci Satana răspunde, vedeți versetul 4. И тогда дьявол отвечает. Посмотрим Și 4 Satana a стих. răspuns Domnului, И отвечал сатана Господу и сказал: piele pentru piele, кожа за кожу, omul dă tot ce are pentru viața lui. а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Adevărat sau minciună? Истина или ложь это? Există doar adevăr și minciună, nu există nimic amestecat. Нет ничего смешного, есть или ложь, или истина. Este adevărat că omul dă tot ce are pentru viața lui, da sau nu? Отдаст ли человек все за жизнь свою, да или нет? Este bine că gândiți și răspundeți. Это хорошо, что вы думаете и отвечаете. Dar știți că răspundeți fără ca să aveți o experiență? Но вы знаете, вы отвечаете, не имея опыта. Satana a spus vreodată adevărul. Скажите, дьявол когда-нибудь говорил истину? Aici nu vorbește Domnul. Здесь не говорит Господь Cine этого. vorbește А aici? кто здесь говорит? Satana zice, Satana a Diavolul spus говорит. Domnului, piele pentru piele. Кожа за Omul dă кожу. tot ce are pentru viața lui. А за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Știți că toată teoria evoluției Вы знаете, что вся теория эволюции este bazată pe основана această idee. именно на этой идее. Adevărată sau minciună? Это истина или это ложь? Să știți Знаете, că Dumnezeu a intrat într-o dispută cu cel rău что Бог начал как бы спорить с сатаной. și de ce Dumnezeu îngăduie lui Satana acum și spune, ok, И почему же Бог тогда позволяет versetul далее? 5, Пятый dar ia стих. întindeți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui Ну, простри руку твою и коснись кости его и плоти его. și sunt încredințat că te va blestema în față. I-a spus Ладно, Satana. я un pic altfel. Румынский перевод звучит: «Я уверен, что он тебя будет проклинать». Și de ce Domnul zice, ia, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. И 6 стих говорит: «Вот он в руке твоей, только...» Оно скорее духу суною, суфлету суною. Bine. Exact, da, sună ia Только viața. душу его сбереги. Sufletul e viața. То есть жизнь, да. Ok? Deci, de ce Dumnezeu îi dă pe Iov pe mâna lui Satan? Хорошо. Почему Бог отдает Иова в руки дьявола? Ce vrea să dovedească lui Satan? Что хочет он доказать тем самым сатане? Poftim? Că nu e adevărat ceea ce zice. El zice, Satana, ești un mincinos. Чтобы доказать дьяволу, что он лжец. Odată ai mințit Ты раз обманул, că omul что человек, îmi slujește mie pentru că are multe avuții. что он мне служит, потому что у него очень много богатства. Iată, ți l-am dat în mâna ta, i-ai luat tot. Copii, Вот, отдал tot. тебе, ты у него взял все. Și omul rămâne credincios? Но он остается мне верным. Și acum tu vii și zici, nu-i destul. А теперь ты пришел и говоришь: о, не хватает. Dacă piele pentru piele, dacă îl fac Кожа за bolnav, кожу. Если он будет болеть, dacă te atingi de oasele și de carnea lui, sunt încredințat că te va blestema în față. а вот коснись ты костей его и плоти его, и уверен, что он тебя будет проклинать в лицо. Și Domnul ce zice? А что говорит Господь на это? Facem experimentul. Сделаем эксперимент. Și cine câștigă? И кто выиграл?
Cine are dreptate? Кто прав? Iov trăia pentru viață? Жил ли Иов так для жизни, чтобы жить? Iov a zis și dacă el mă va ucide, Иов сказал, даже если убьет он меня, tot credincios voi rămâne. тоже все-таки останусь ему верным. Da? Undeva în Iov 15. Да, где-то в Иове 15 главе он говорит. Deci, puteți căuta după aceea. Потом Interesant посмотрите. este să aveți o idee din mințile voastre rase afară. Попрошу, чтобы из вашего ума вы просто выдворили, выкинули одну мысль. Omul și nici măcar animalul Ни человек и даже животное, nu trăiește pentru a trăi, они не живут для того, чтобы жить, ci trăiește pentru un scop. а живут они с целью. Da? Spiritul are un scop У духа есть цель, și împlinirea scopului este iubirea. а исполнение этой цели, оно отражается в любви. Ce ar fi viața fără iubire? Что же жизнь без любви? Dar ce are iubirea de a face cu viața? Ну хорошо, но какая связь между любовью и жизнью? Vedeți, omul, Человек, și asta după 2 ani de a fi în cabinet, это после 2 лет в de кабинете, avea în august 2006, только в августе 2006 года am spus omul are nevoie de dragoste în viața lui și nu trăiește pentru altceva decât pentru acest lucru. я понял и осознал, что человек нуждается в любви, и он не живет для другого, как только для этого. De aici, din Moldova, s-au dus mulți în Spania Вы знаете, отсюда из Молдавии многие уехали в Испанию sau în alte localități. De или в aici, другие местности. știu că în România mulți au plecat. Pleacă și la noi. Da? Да, Oare многие de ce au уезжают. plecat? În misiune s-au dus? Скажите, но уезжают они куда? Миссионерскую работу туда делать? Unde s-au dus? Куда уехали? Că vrea să trăiască sau Хочет жить au un scop mai înalt? или у них высшая цель? Care este scopul omului? В чем цель человека? Nu? De ce părinții trimit copiii să meargă la școală? Почему родители посылают детей в школу? Ca să trăiască? Чтобы жить им? Spuneți-mi, trebuie să știi să citești ca să trăiești bine? Скажите, чтобы жить Да, Сон. хорошо, надо уметь обязательно читать? Da sau nu? Да или нет? Poți să trăiești așa de bine fără să citești О, și mai можешь sănătos decât oricine care știe să citească? прекрасно жить и быть более здоровым, чем тот, который знает читать, умеет читать. Și atunci, de ce citim? Ну тогда почему мы читаем? De ce învățăm să citim? Почему мы учимся читать? Ca să trăim? Чтобы жить? Nu ca să trăim, Чтобы жить? ci ca să Нет. facem ceva în viață, nu? А чтобы что-то другое достигнуть в жизни. Nu? Oamenii de ce studiază? Почему люди изучают, исследуют? Ca să trăiască Чтобы жить? sau să aibă o realizare? Или чтобы они чувствовали себя реализованными, Nu? исполненными? Poți să aibă o realizare, se duc în străinătate, câștigă mulți bani, vin înapoi, fac o casă mare, zice Например, они едут за границу, делают много денег, приезжают обратно, строят большой дом и говорят, о, вот сейчас я живу. dar își folosesc trupul pentru un scop. То есть они используют свое тело для цели какой-то. Da? Deci, cel mai important lucru care trebuie să înțelegeți Самую важную вещь, această которую желаю, чтобы вы поняли на этом уроке, este că viața, это то, что жизнь, omul nu o trăiește pentru viață. жизнь человек проживает не для жизни. Satana este un mincinos Дьявол лжец, și minciuna lui и его ложь așa de adânc s-a înfiripat în noi, настолько сильно засела в нас, încât credem astăzi, aproape suntem convinși, что мы сегодня практически уверены в том, că omul dă tot ce are pentru viața lui. что человек отдаст все, что имеет для своей жизни. Dar să știți, nu este așa. Но знаете, это не так. Sunt oameni care pentru viața altora și-au dat viața lor. Есть люди, которые ради жизни других отдали свою жизнь. Deja un singur om poate să dovedească că Satana minte. Уже один человек может доказать это, что дьявол De aceea, лжец.
trebuie să facem o clară separare între adevăr și minciună. Мы должны сделать ясное и точное разделение между ложью и истиной. Eu tot așa am crescut, că am crezut că omul dă tot ce are pentru viața Я lui. тоже вырос в этой идее, что человек все отдаст ради своей жизни. Până când Dumnezeu a avut milă de mine să mă uit la pacienții mei să văd că ei nu sunt bolnavi, că vor să trăiască. И пока Бог смиловался надо мной, и я, смотря на своих пациентов, понял, что они не болеют, потому что или хотят жить Știți că просто. dacă noi am trăit ca să trăim, nu ne-am îmbolnăvit? Вы знаете, что если бы мы жили просто, чтобы жить, мы не болели. Știați? Вы знаете, понимаете это? Dacă am trăit pentru a trăi, Если бы мы жили, чтобы жить, am vedea ca să mâncăm întotdeauna ce e bine, тогда мы бы знали всегда кушать, что надо, ne-am culcat seara la timp, мы бы вечером ложились вовремя, ne-am îmbrăcat mereu bine, всегда бы одевались хорошо, n-am avea griji pentru că trăim ca să trăim. у нас бы не было забот, потому что мы просто живем, чтобы жить. Așa e viața noastră? Такая ли у нас жизнь? N-ajungeți în conflict cu somnul când aveți un alt interes? Нет ли у вас конфликта со сном, когда у вас еще другой интерес появляется? Înțelegeți? Понимаете? Interesul nostru Наш nu интерес. este viața în Это primul rând, не в первую очередь жизнь. numai în al doilea rând. Это второстепенная цель. Când o femeie are un copil, Когда у женщины есть ребенок, are motiv să trăiască? у нее есть цель для жизни? Da, are un scop. Да, у нее есть цель. Dar altă femeie care nu are copil, Но женщина, у которой нет ребенка, crede că nu are scop în viață. она считает, что у нее нет никакого смысла Și для atunci mai жизни. degrabă nu mai trăiește. И ты говоришь, лучше мне не жить. Nu? Deci, foarte important. Очень важно. Interesul vieții nu este viața. Понять, что интерес жизни не в самой жизни, Este scopul. а интерес жизни Și в цели. scopul este doar împlinit prin dragoste. А цель можно исполнить только через любовь. De aceea oamenii aleargă după acest lucru toată viața lor. Поэтому Și люди всегда в поисках этого. cei mai mulți n-ajung niciodată să guste din acest lucru. Но большинство так и не могут вкусить из этого. Deci avem două lucruri în viața noastră. Avem trupul, У нас есть две вещи в жизни: тело avem celula и клетки, și avem spiritul. и у нас есть дух. Și acum un alt argument pentru spirit este următoarea întrebare. Хорошо, следующее доказательство – это вопрос. Cine Кто? este mai puternic? Кто сильнее? Cine conduce? И кто руководит? Celulele Клетки care fac simțurile которые производят чувства, sau или spiritul, дух, Duhul, ok. Gândirea. то есть мышление. So, cine e mai tare? Кто сильнее? Все зависит от воли, кто-то говорит. Vorbim întotdeauna de lege și de principii. Знаете, мы всегда говорим о законе и принципах. Nu există amestec. Нету этого смешания. Toate lucrurile trebuie să stea clare. Все вещи мы должны ясно и точно понять. Ele sunt legate una de alta. Они взаимосвязаны. Da? Celulele și Duhul sunt legate unul de celălalt. Клетки и дух, они связаны. Ele nu pot unul fără celălalt. Один без другого не могут существовать. Nu? Ca și computerul, cât poate să facă hardware-ul, cât poate să facă fără soft. Сколько может, например, как компьютер, софт без харда? Ce poate să facă? Сколько? Da, nu-i computer. Нет, это уже не компьютер, это две составные Da? просто. Deci îi trebuie soft și hard. То есть нужно и софт, и Și- хард вместе. Deci ele trebuie să lucreze împreună. И они должны Când срабатывать hardul nu e вместе. bun, nici softul nu poți să folosești. Когда хард Да? нехороший, и софт нельзя Și использовать. când softul conduce greșit, și hardul se strică. И когда софт неправильно руководит чем-то, тогда ломается Deci, и хард.
Deci ele trebuie să conlucreze. Ele Они sunt должны într-o сотрудничать. interdependență care nu se poate lua separat. И они в такой взаимосвязи, которую nельзя разделять. Asta e clar. Это ясно. Dar unul conduce. Но один только там главный. Simțurile sau gândirea. Чувства или мысли, Celulele sau spiritul. клетки или дух. Haideți toți. Ну давайте, все выражайте свои мысли. E greu, pur și simplu, și în hardware și în software, până la urmă, omul conduce cu toate acestea. Deci, ele singure tot nu fac nimic fără intervenția omului. Cine? Softul și hardul. Dacă Faci vorbim paralelă. Da, bine, e vorba doar de un tablou. Asta, Da, это как иллюстрация была soft и hard. Nu știu, ce ține de mine până la urmă, eu cred că conduce deci rațiunea și nu simțurile. Aceasta e părerea. Считаешь, что руководит Trebuie să всё, dovedim. Mai дух, pe а părere. не чувство. Но это не только наше мнение, мы должны это доказать. Da? Trebuie să știm cine conduce viața omului. Мы Celula должны знать, sau кто spiritul. руководит, дух или клеточка. În Biblie написано, что плоть противится духу. Spune că trupul se împotrivește, carnea se împotrivește Duhului, spune în Scriptură. Da, asta putem să mai studiem când ajungem mai acolo. Да, но кто ruководит? Получается дух, я думаю, главный плоть. Доказательства. Tot ce spune ca și Igor, Duh, da. Deci că n-are, din punct de vedere științific, nu vă pot demonstra lucrul ăsta. Da, putem să demonstrăm din punct de vedere. Haideți Но să ne можно închipuim научно. Давайте представим себе, că aici deodată что здесь se ridică un urs grizzly появляется медведь-гризли în из fața Канады voastră, сразу. da? În locul meu e ursul. И вместо меня здесь медведь. Și face И начинает, răgnește. да, кричать. Ursul nu v-a atins. Но он до вас не дотронулся. Ce se întâmplă în voi? Что происходит в вас? Ce se întâmplă în voi? Девяним шурчей. Что происходит в нас? Scoadează totul, deci. Deci, Сим свой садит тема. deci vedeți, cine transmite Кто передает? trupului mesajul că este în pericol? Кто передает телу весть о том, что он находится в опасности? Cine? Кто? Simțul. Care simți? Că nu te-a atins ursul. Ну тебя же Nu mă l-ai văzut. говоришь, что чувство. Нет, ты его просто увидел, ты не имеешь никаких Tu чувств. vezi, tu- Da, da, absolut. Ele sunt căile de No. dus la scoarță. Это все пути, которые ведут к Dar cine оболочке. hotărăște Но кто решает și spune e и говорит, pericol? здесь опасность? Cine? Кто? E spiritul, nu? Это nаш дух. Și Duhul spune e pericol și atunci trupul ce se întâmplă cu el? Да, оболочка говорит, дух говорит, что есть опасность, что же делает тело? Urmează adrenalina și... Deci trupul ascultă și se schimbă întregul trup, tot metabolismul se schimbă în fracțiuni de secunde. И тело послушно духу, и за миллисекунды все меняется, весь обмен веществ меняется. Deasupra unui singur gând. Только одна мысль. Cine ascultă de cine? Кто кого слушает? Poftim? Клетка слушает мысль. Deci celula, sistemul limbic, adrenalina mai jos, sistema, adrenalina, rinichii, suprarenală, почки. unde se fac toate acele lucruri. И все, где производятся эти гормоны, Totul все, este schimbat. все меняется. Și ca să vă dovedesc că este gândul care face și nu sensurile. И чтобы доказать вам, что это именно мысль меняет, а не наше осязание, Haideți să presupunem că pică ursul acesta aici представим, что упадет этот гризли здесь, și se ridică și... и вдруг поднимается и начинает кричать. Dar e ursul vostru care l-ați crescut de mic copil și vrea să vă se joace cu voi. Но на самом деле это тот медведь, которого вы растили, когда он еще был маленьким, и сейчас он просто хочет с вами поиграть. Ce se întâmplă în trupul vostru? Что происходит в вашем теле? Nimic rău, Ничего niciun плохого, stres. никакого стресса. Zero. Ноль. Nu primești aceleași simțuri? Но не те же у него осязания, он N-ai тоже același видит. sens? Ursul face același lucru. Медведь то же самое вроде бы делает, тот же жест. Totul este doar Все на уровне calcularea расчет, pericol sau nu pericol. расчет между это опасно Și или aceea это nu не face опасно. И это не делает Nu fac медведь, ochii, не делают глаза nici auzul и не și слух, Duhul trebuie să calculeze.
а дух должен рассчитать, Ce se întâmplă? что происходит. Facem o pauză. Și de aceea Поэтому trebuie să știm мы должны знать, că toate simțurile, что все наши чувства, осязания, informația se duce la Duh, все это идет к духу, dar Duhul ia hotărârea pericol sau nepericol. но именно дух принимает решение, это опасно или нет. Vedeți, este aceleași informație. Это та же самая информация. Ursul se comportă exact la fel. И медведь себя ведет абсолютно одинаково. E doar calcularea Duhului vostru Это всего лишь расчет вашего духа, care schimbă întregul trup. который меняет все в вашем теле. Cine este mai tare? Кто сильнее? Să știți că Duhul este întotdeauna mai tare. El conduce viața. Запомните, всегда дух сильнее. Дух руководит жизнью. Uitați, dacă Duhul nu ar conduce, Если бы дух не руководил жизнью, atunci foamea ar conduce. тогда бы нами руководил голод. Dar foamea nu poate să conducă. Но голод не может руководить. Foamea poate să mă facă să mă simt așa de rău că până la urmă mănânc. Голод может меня так заставить себя почувствовать так плохо, что я начну кушать, в конце концов. Dar dacă eu zic foame, stai cu minte. А если я скажу так, голод, спокойно, Foamea n-are ce spune. тогда голод будет молчать. Vom vedea acest lucru că în sistemul limbic avem și instinctele noastre. Мы также знаем, что здесь на уровне этой системы находятся наши инстинкты. Știți ce înseamnă instincte? А вы знаете, что такое инстинкт? Știați că femeia are un instinct mai mult decât bărbatul? И знаете, что у женщин этот инстинкт более Care развит? este acela? И какой из них такой развитый? Материнский. De mama. Exact. Instinctul de mamă. Da, Bărbatul nu-l are. У мужчин этого нету. Și știți cum mama sau femeia își arată instinctul de И вы mamă? знаете, как мама или женщина проявляет вот этот материнский инстинкт? Prin ce își arată instinctul Как de она mamă? проявляет это? Spuneți. Скажите. Ha? Spune. Da, sororele patru, să spună ea, că ea. Ce are? Spune sororele patru copii, ea trebuie Exact. să Și, spună. și cum își arată o femeie că ea este o femeie și are instinct de mamă? Как закажет женщина, что она женщина, у нее есть инстинкт материнский. Да в каждой из нас есть. Защита. Să ai grijă. Asta și asta, dar să știți prin aceea că femeia mereu vrea să dea de mâncare celuilalt. На самом деле, то, что женщина всегда хочет накормить того, кто рядом. Este, să știți, băieți care încă nu sunteți căsătoriți, Вы знаете, парни, которые еще femeia вы не crede că vă женаты, iubește când vă dă de mâncare. dacă vă iubește, vă dă, да? Nu, ea crede că iubește când îi dă de mâncare soțului. Она думает, что проявляет любовь, когда кормит всегда mужа. Dar de fapt exercită doar instinctul ei de mamă. Но на самом деле она просто проявляет свой материнский инстинкт. Femeia ne dă de mâncare pentru că e instinctul ei. Это ее инстинкт. Поэтому женщина Depinde и ce кормит. mâncare dă dacă e dragoste. А уже от того, любит или не любит, зависит, какую еду она ему Acolo будет intervine давать. dragostea. Вот там мы узнаем, какая любовь. Dar de a ne da de mâncare o face din instinct. Но то, что она нас кормит, это уже из инстинкта Așa ca делается. să ieșim așa un pic din... Так что мы чуть-чуть, да, развеялись. Ok? Deci Da, avem prăsnuliți instinctele чуть-чуть. noastre. У нас Dar есть инстинкты. avem și două instincte comune. Но у нас есть и два общих инстинкта. Apetitul Аппетит și и pasiunea. наше влечение. Adică, da, deci sexualitatea. Да. Da? Pasiunea intră de aici. Они отсюда происходят. Deci dacă apetitul ar fi la conducere, И если бы аппетит руководил, ar fi bine? это было бы хорошо, ужас. Da sau nu? Было бы хорошо, да или нет? Să știți că nu conduce apetitul. Знаете, не аппетит руководит. O să vedem, de aceea vreau să facem foarte clar aceste lucruri, să știm cum funcționează omul. А позже мы увидим. Я хочу, Ну-ка. чтобы мы точно знали, как работает человек.
știința le amestecă. Потому что сатана и наука это как-то Să смешивает știți că все. atunci când știți aceste principii clare cum funcționează, nimeni nu vă poate păcăli. Но если вы будете точно знать вот эти все принципы, как работают, никто вас не будет Instinctele обманывать. noastre sunt bune și necesare, Наши инстинкты, они нужны, они хорошие. dar ele doar poate să ceară ceva voinței. Но вы знаете, они-то сами просто могут попросить у воли что-то. Ele niciodată nu poate să exercite forță personală. Но они сами не могут как бы насильно принудить волю что-то сделать. Până ce Duhul Пока nu Дух spune da apetitului. не скажет, хорошо, аппетит, послушаем тебя. Apetitul nu are nicio șansă. И до тех пор у аппетита нет никакого шанса. Da? Deci problema nu stă la apetit, Проблема ci не в problema аппетите, stă la Duh. а проблема в духе тогда. Da? Dacă cineva este un sclav al apetitului, al pasiunii, al sexualității, Если кто-то раб влечений, аппетита, atunci разврата, el este de fapt în Duhul său eronat. Adică To- Duhul este cel care face greșeală. дело в том, что его дух просто ошибается и вот делает эту ошибку. Okay? Deci controlul este întotdeauna în Duh. Запомните, труп. что контролирует все это дух, а не Tot ce poate să тело. facă trupul este să ceară. Все, что может тело сделать, это просить. Da? Îți cere foame, îți cere apă, Да, например, просит еду, îți просит cere воду, somn. сон. Dar dacă tu nu-i dai, Но если ты не дашь, el are o limită. у него есть gраницы. Nu? Și am văzut acolo că întâi face sentimente, apoi face boală și dacă te duci peste o graniță, trupul moare. И мы видели там, что сначала появляются какие-то чувства, потом болезнь, а если идешь еще дальше за эти рамки, то появляется смерть. Și așa viața s-a dus. И вот так ушла жизнь. Pentru că avem nevoie de celule ca să împlinim un scop. Потому что нам нужны клетки, чтобы исполнить какую-то De цель. aceea ar trebui să fim în unitate Поэтому нам надо иметь единство între Duh și между trup. духом и телом. Boala Болезнь vine pentru că este o necorespondență. приходит, потому что там какой-то дисбаланс, несоответствие между Да? ними. De aceea devenim bolnavi, că nu Поэтому există мы o заболеваем. balanță. Dar foarte clar, spiritul, gândirea conduce. Но запомните, что дух руководит. Și dacă gândirea conduce trupul, nu poate să fie trupească. И если мышление руководит Ok, телом, asta e тогда argumentul. она не может быть телесной. Deci tot ce este mai tare ca o celulă nu poate să fie o celulă. То есть все, что сильнее клетки, не может быть Ați клеткой. înțeles ideea? Понимаете? Приняли, Poate поняли mai grea идею? un pic, dar Может, să чуть știți că сложнее, nu poate biologia să-și creeze un sistem mai înalt ca ea, ca ăla apoi să o distrugă. что биология не может создать систему превыше того, что она есть, чтобы потом эта система созданная разрушила ее саму. De aceea există un spirit Поэтому существует sau un дух. duh. Există un duh pentru că e mai tare ca celula. Потому что он сильнее, чем клетка. Al treilea argument, care este Третье poate cel mai доказательство. puternic că Может, avem самое un сильное? duh, este gândirea, adică gândurile, Мысли. sunt hrană Это пища sau energie или энергия pentru celule. для клетки. Și dacă e ceva energie, de unde vine energia? А если есть энергия, откуда идет энергия? Din afară sau Из dinăuntru? вне или изнутри нашего? Da? Deci, dacă gândul aduce o energie la celulă, Если мысль приносит энергию клетке, așa cum aduce mărul biologiei, так как яблоко приносит nu? Aduce биологию, mărul energie? приносит ли яблоко А? энергию Aduce. нам? Deci, așa și gândul aduce energie celulei Так и мысль, она приносит энергию клетке. și noi putem vedea aceasta în experiment. Мы можем это в эксперименте увидеть. Când în scoarță gândim un gând
de bunăvoință față de altcineva, Например, если на уровне оболочки у нас доброжелательные мысли, ce se întâmplă în da? sistemul limbic? что происходит в лимбической системе? Sistemul limbic primește un curent electric И тогда получается такое электрическое care связь. începe să producă în sistemul limbic niște substanțe care ne face să ne simțim bine. И тогда там начинают производиться вещества, от которых мы себя чувствуем Și хорошо. aceste substanțe sunt date în sânge și în sânge se duce la... И оттуда они Întregul идут в trup. кровь и через кровь ко всему телу. Și astfel trupul este hrănit de aceste substanțe care se fac numai datorită gândului. И вы знаете, потом тело, оно питается этими веществами, но они производятся только потому, что им Dacă сказала gândul мысль. nu ar fi, substanțele nu s-ar produce. Если бы мысль Și не vom была, vedea că unii oameni nu gândesc prea bine despre alții если бы не было мысли, то это химическое вещество не производилось. И Și мы увидим, что atunci- люди думают по-разному. aici unde se face dopamina, И здесь производится допамин, celulele sunt deteriorate там разрушенные клетки. și cunoașteți acea boală unde Вы знаете, lipsa de болезнь, dopamină face bolnav? которая приводит из-за отсутствия допамина, появляется Se numește Parkinson. Паркинсон. Nu? Слышали об этой болезни? Omul tremură. Начинает дрожать человек. Lipsă de dopamină. То есть не хватает допамин. De unde vine Откуда он идет? boala? Откуда болезнь? Vine de la un duh mâhnit, Это от унылого духа. da? Care în loc să gândească bine de alții, И вместо того, чтобы думать хорошо, положительно о ком-то другом, o viață foarte lungă nu poate să gândească bine. всю свою жизнь, очень долгую жизнь, он не atunci- может думать хорошо. Celulele acestea sunt deteriorate, nu mai produc dopamină. И тогда эти клетки, они разрушаются и не производят больше допамина. De aceea trebuie să știți, dacă gândurile sunt o energie pentru celule și pentru gene, atunci ele trebuie să vină din extern. Запомните, что если мысли – это энергии для клеток и для ген, которые в клетке, то они должны идти извне. Și pentru că vin din extern, ele nu poate să fie ceva produs de ei înșiși. Тогда, если мысли идут извне, значит, мы не можем производить Да? сами по себе. Celula nu poate să producă un gând, Клетка не может произвести мысль, ea este dependentă ca она gândul зависит să от fie pus în мысли, ea. и в нее влаживается эта мысль. Ok? Deci, omul are nevoie să aibă un duh, pentru Человек că нуждается, чтобы altfel иметь дух, celulele n-ar avea energie. а если нету, тогда не было бы энергии у клеток. Înțeles? Понимаем? Mai greu, dar o să Тяжело, но mai поймем. avem timp săptămâna asta să le adâncim. Еще поглубже потом Și mai коснемся. am încă un al patrulea argument că Четвертый аргумент avem un spirit. о том, что у нас есть дух в нас. Asta e mai mult un argument așa simplu. Это такой более простой. Gândurile Мысли Gândurile nu au masă. они ничего не весят. Нет массы, да? Adică puteți gândurile să le punem într-un borcan? Можно ли мысли поставить в одну банку? Da sau nu? Se poate pune gândurile undeva? Можно ли поставить мысли куда-то? Da sau nu? Nu. Dacă gândurile ar fi un produs biologic, Если бы мысли были биологическим продуктом, știți că le-am putea face perfuzie? вы знаете, можно было тогда сделать эти не Да? переливания, а капельницы. Или переливания. Dacă gândurile ar fi posibile, ar fi, cum să zic, un produs biologic, Если бы это был продукт биологического какого-нибудь процесса, atunci am putea Тогда să мы le бы punem смогли într-un vas. поставить бы какую-то посуду их, Așa cum punem apa. так же, как ставим и Да? воду. Pentru ceva biologic, să știți că orice produce o celulă Все, что se производит poate клетка, undeva cuantifica. это можно где-то отобразить в количестве, в Se poate числах. pune undeva și se
să o acumulezi. Да, и можно куда-то собирать и забирать, чтобы собиралось это как. Dar gândurile Но мысли nu se poate. нельзя De aceea ele в vin количестве сказать. dintr-un duh. Они приходят из Ce spune духа. Biblia? Что говорит Библия? Ce spune Hristos Что говорит în Ioan Христос 3? в Иоанне 3? Cum este Duhul? Какой дух? Как он отображает, как говорит о нем? În Ioan 3, ce spune? Иоанна 3, что говорит там? Știți textul? Секунду. Puțin? Секунду. E ca un vânt, da? Что Se poate дух, он vedea? как ветер, можно ли его увидеть? Иоанна 3 глава. Versetul 3 de la versetul 6. Ioan 3 de la versetul 6. Ioan Ce 3, este 3, născut 6. din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. У нас scrie vântul, în rusă scrie duhul. Adică sufla, da, vântul. Dar suflarea este de fapt un vânt. Да, сам дух это как духовение ветра. Значит, глава 3, с 6 по 8 стих. Da, deci, ceea ce trebuie să înțelegem este că Duhul nu se poate vedea. Что мы должны понимать? Дух нельзя увидеть. Puteți să vedeți vântul? Можно увидеть ветер? Da sau nu? Да или нет? Ветер se vede, можно dar увидеть? ce se Нет. vede? Но что видно? Că el Урмелили. mișcă ceva. Что он чем-то движет. Exact și în viața noastră. То же самое в нашей жизни. Pe nicio radiografie nu putem vedea Duhul. Ни на какой радиографии, Сидеть в рентгене интернете. мы не увидим духа. Într-un tomograf de... Da? Deci un И- tomogram. И никакой другой аппарат не сможет отобразить Sau наш la дух. ultrasound. Или Cum там zice? с Cum ультразвуки, zice? да. Ультрасонет. Da? Ultrasunet. Да. Nu se poate vedea, dar se poate vedea Это нельзя efectul. увидеть, но можно увидеть эффекты. Da? Se poate vedea cancerul, Можно увидеть опухоль, care este Rac. efectul Duhului. и это эффект Se poate духа. vedea lucrurile care sunt în trup. Можно увидеть те вещи, которые в Așa cum теле, vedem că vântul poate să rupă o creangă la un pom, так как Sau chiar ветер помню. может сорвать или ветку, или все дерево, așa și Duhul omului то же самое и дух este человека în stare может și distruge celulele. и разрушает клетки. El e mai periculos decât un cuțit, Он опаснее, чем нож, mai periculos decât un foc. опаснее, чем огонь. Duhul și gândirea este cea mai periculoasă pentru om. Вы знаете, что дух и мышление – это самое опасное Pentru că для nimeni nu человека. are așa control asupra ființei Потому что ничто другое și так не gândire. контролирует наше существо, как наше мышление. Vreau să vă dau o povestire a unui tânăr de 20 de ani. Расскажу вам историю молодого человека, ему 20 лет. El a venit la mine în cabinet Пришел он ко мне в кабинет, și avea două glande parotide umflate. и здесь у него железы были очень сильно надутые, Da? опухшие. Deci, glandula dreaptă era mai puțin umflată și glandula stângă mai mult. А железа с левой стороны была более такая опухшая. Și pentru că nu mă uit numai la glande aici Но sus, так как не смотрю только вот на железы, как l-am выглядят. întrebat ce mai are în afară de aceste И lucruri. я спросила, что у него еще есть, что происходит с ним. Și mai avea la picior, Еще на ноге, departe de glande, nu? очень далеко от этой части, În creier departe una de alta. но в Прям? мозге они очень рядом все. Avea la degetul mare o unghie crescută în carne. А у него один ноготь был Cunoașteți unghiile crescute în carne? вошел уже в мясо. Видели такие? Да, În loc консентуешься. să meargă așa, intră în carne și se face o rană. То есть вместо того, чтобы расти вперед, оно как-то входит в мясо, то есть делает рану. Acum, la care unghie ar fi trebuit să aibă o rană mai mare și la care unghie mai mică? Как вы думаете, на какой стороне должно было быть Voi care ați больше? fost, unde ar trebui să aibă o rană mai mare? Где должна быть рана больше? La stânga ar trebui să aibă o rană mai... На стынгера mai umflat. Aici era mai mic, aici era mai mare și Da. la picior cum este? И тогда на этом
А, и он jos aici se încrucișează. Exact, aici Aha, se încrucișează, aha. aici așa sus. când Invers, este. la dreapta. Дело в том, что перекрещивается De aceea сторона am făcut мозга această чуть cruci. ниже. То есть здесь, хотя у нас здесь с левой стороны более надуто, но с правой у него была проблема, на правой ноге. Ok? Deci pe dreapta Deci, înseamnă că, da? pe dreapta unghia a fost crescută mai tare То есть на правой ноге там это врослось мясо сильнее. și pe stânga mai puțin, exact cum și parotida era Да, mai и puțin pe dreapta. с левой ноги у него было меньше, как и с правой stороны, то, что у него было меньше опухоль. Acum, dacă voi ați fi fost pacientul meu Вы, если были бы моим пациентом, și ați fi venit la mine și eu mă uit la voi и вы пришли ко мне, я бы на вас посмотрел și v-aș pune întrebarea, и поставил бы вам вопрос. puteți să vă dați seama, că asta i-am pus-o tânărului, Я задал этот вопрос молодому am zis, человеку. puteți să vă dați seama că este gândirea voastră care vă face bolnav? А вы понимаете, что ваше мышление, или осознаете, что ваше мышление делает вас больным? Ce ați zis? Ce ați zice? Вы что бы мне ответили? Poftim? Nu te aștepți ceva, doctor. Nu te aștept, dar voi ce Ну ai что zis? бы вы сказали? Da, cred sau ați zice? Вы бы "Domn сказали, doctor, nu о, cred." верю, или, о, нет, господин доктор, я вам не верю. Vedeți? De ce omul nu crede? Почему человек не верит этому? Pentru că în mintea lui Потому что в его разуме nu poate să vadă trupul ca un întreg. он не может увидеть тело как одно целое. Da? Și vede ca ceva în bucăți. Deci, de ce pentru... Sorry. De ce îi pare greu tânărului să creadă că este gândul său care îi face bolnav? Почему молодому человеку так тяжело поверить, что его мысль привела к болезни? Pentru că el nu știe că are un duh. Nu? Потому что он не осознает, что у него есть дух. Habar n-are. У него даже понятия такого нет. Și nu știe cum, de ce unghia se intră în carne. И он не понимает, почему ноготь заходит в мясо. Nu știe de ce se umflă parotida. Deci, de ce este așa de greu pentru om să creadă că Duhul are această putere asupra trupului? Почему так тяжело человеку поверить, что дух имеет силу над телом? Cum de poate unghia să crească de la sine? Как же În carne. ноготь может так вырасти от себя в Cum мясо? poate glandula să se dilate de И sine? почему, и как она может сама по себе вот так опухать? Cum? Как? Vedeți? Pentru mine este foarte clar. Для меня ясно. Boala este intenționată sau neintenționată? Есть ли цель у болезни или нету? Intenționată, că ați văzut că pleacă Da, una este. din creierul stâng și cealaltă din creierul drept. Мы видим, Și одна din справа, creierul другая с levой drept стороны. se pare că e un pic mai puțin decât din creierul stâng. И кажется, что менее идет с правой stороны и больше проблема в левой стороне в нашем мозге. Și n-am avut ocazia să vorbesc cu acel băiat, dar pentru că a zis doctorul, У меня не было возможности поговорить далее с этим молодым человеком, потому что ему показался nu poate să доктор înțeleagă. странным. Că dacă el nu poate să înțeleagă că este gândul său, eu nu pot să-l ajut. Потому что если он не понимает, что проблема в его мышлении, я не могу ему помочь. Pot să-i dau o tabletă, da? Я могу дать таблетку, Dar nu pot să-i arăt care este cauza, ca să o но elimine. не могу показать ему на причину, чтобы он удалил Ну эту вот. причину. Că trebuie să vorbesc cu Duhul lui. Dar Мне el надо zice, Duhul говорить с meu его nu духом. există. А он мне говорит, у меня нету духа. Ăla nu poate să facă nimic rău. Это мне nичего плохого не сделает. Ce facem? Что мы тогда делаем? Nu? Pentru parotidă vine la mine. И он Pentru приходит, unghii se duce la doctorul de piele. за железом он приходит ко мне лечиться, а в кожвен он идет, связанный с nогтями. Ăla у него zice, проблема. trebuie să tăiem unghia așa pe de aici, să o crăpăm, că săraca s-a pierdut pe acolo și dacă o tăiem, poate nu mai crește când crește iarăși în piele. Дело в том, что процесс, когда врастается в мясо, он всегда продолжается, и ему доктор будет предлагать операцию, чтобы вырезать по особенному методу там. Dar după operație Но после операции și unghia crește iarăși, и ноготь опять начинает расти, dacă problema nu e rezolvată, если не решается проблема, unghia crește iar în piele. опять ноготь туда растет в Ce кожу. facem? Что делаем? Вырезаем палец. Da, normal, așa facem cu amigdalele. Мы так делаем с нашими гландами. Dacă amigdalele se tot aprind Там все зажигается și красный nu свет. știm ce ne spune, А мы не понимаем, что это хочет А нам зачем? сказать. le rupem afară. А, ничего, мы сейчас их вытащим. Nu? Dar hai să vedem dacă avem o aprindere la ochi, dacă o rupem și ochiul. А что, если нам сигналы пойдут из нашего глаза? Тоже А будем давайте- вытаскивать глаза? Так мы сделаем? Nu? Нет. Sau când
să aveți aprindere pe mâini, ziceți, hai să tăiem plămânul că oricum Или, например, что-то там проблемы в легких. И инфекция. Вырежем ту часть, там просто инфекция, но мы ее вырежем, чтобы она больше нам не Vedeți ce светила. medicină prea deșteaptă avem? Видите, какая у нас умная медицина. Da? Ce nu se vindecă, tăiem. Что не излечится, вырезаем все. Și suntem mari mei, nu? Că facem chirurgie. Да, и мы величайшие врачи, Значит, потому что мало хирургии делаем. Deci avem nevoie să înțelegem. Нам надо понять. Acesta este un gând care trebuie să știți. Вы должны Duhul помнить эту мысль. face tot în trup. Дух решает все в теле, делает все в теле. Dacă trebuie să căutăm undeva cauza Если мы где-то должны искать причину pentru boală, для болезни, nu o putem găsi în trup, am spus, nu? мы не найдем ее в теле Nu o putem găsi la celulă. и не найдем ее на уровне клетки. O putem găsi doar în afară. Мы находим ее извне. Și asupra celulei, А на клетку, numai Duhul are controlul perfect. на клетку влияет абсолютно De aceea, мысли. dacă cineva ne poate duce Duhul în eroare, И поэтому, если кто-то наш дух как бы приведет в какое-то замешательство, ne face ca să ne autodistrugem. тогда он приведет нас к саморазрушению. Cu propriul nostru Duh, cu propria Наш noastră дух gândire. будет нас разрушать. Tânărul acesta își face cu gândirea lui umflăturile de la parotidă și unghia crescută în carne. Вот этот молодой человек, он своим мышлением, просто у него опухают гланды и также проблемы на Și ногах. dacă ar înțelege, Если бы он понимал, schimbă gândirea, и он поменял бы свое mышление, ce se va întâmpla cu parotida și что cu бы unghia? произошло бы с его железами и с его пальцами? Ce se va întâmpla? Что произойдет? Se vor vindeca Они остановятся, și gata. и все. Simplu? Просто? E simplu. Просто. Dar veți vedea că devine și un pic mai complicat. Но увидите, что иногда вещи осложняются. V-am dat câteva dovezi Вот у вас есть несколько доказательств. care oricărui minți, fie ea creștină, necreștină, И любой разум, христианский или нехристианский. îi face sens. Но если выслушаем вот эти доказательства, они принимают смысл, имеют смысл. Dacă avem două interese, Если у нас два интереса, dacă gândirea este hrană pentru celule, если мысли это питание для клетки, atunci omul trebuie să aibă în afară de celule și un alt element. значит, кроме клеток в человеке должны быть и другие Un element элементы. care nu se poate vedea, И этот элемент, его nельзя увидеть, dar el este elementul cel mai puternic. но это самый sильный элемент. Este Duhul omului. Это дух человека. Și în ora viitoare o să intrăm la acest subiect din punct de vedere al Scripturii. И с точки зрения Писания мы объясним это на следующем Să уроке. vedem dacă Scriptura ne arată exact acest tablou despre om. И увидим, какую картину представляет нам Писание о Și să ne arate человеке. puterea Duhului. И показать нам силу Духа. Facem o pauză.